Tiga kali sorakan Tigers! 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 Pada 11 Februari 2026, sebuah detik bersejarah tercipta di SMK King Edward VII. Sekolah ini telah menerima kunjungan seorang legenda rugby 7 sebelah dunia, Jerry Tuai dari Fiji. Beliau bukan sekadar pemain biasa, beliau ialah pemenang pingat emas Sukan Olimpik Rio 2016 dan Tokyo 2020. Satu pencapaian luar biasa yang mengangkat nama negaranya di persada dunia. Kehadiran beliau ke SMK King Edward VII adalah bagi menjayakan program Masterclass Rugby 7 sebelah. Dengan penuh karisma dan semangat juang yang tinggi, beliau memberikan tunjuk ajar secara langsung kepada para pemain rugby sekolah, menyuntik inspirasi dan membakar semangat untuk terus melangkah lebih jauh. Sepanjang program berlangsung, para pelajar bukan sahaja berpeluang berlatih bersama atlet bertaraf dunia, malah menyaksikan sendiri disiplin, dedikasi dan mentaliti seorang juara sebenar. Menurut Tuan Pengetua SMK King Edward VII iaitu Tuan Alias bin Arif, melalui temu bual, beliau meluahkan perasaan gembira apabila Jerry Tuai datang ke SMK King Edward VII. Selain daripada itu, kehadiran dia, Jerry Tuai ini, saya harap akan menyuntik semangat kepada pemain-pemain sekolah untuk menang di level yang tinggi. Paling tidak di peringkat MSSM, di mana nanti kita akan bertanding di peringkat kebangsaan. Beliau juga berterima kasih kepada bekas pelajar atau dikenali sebagai OE kerana telah menjemput Jerry Tuai dalam lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII. Pada anak murid, ambillah peluang ini. Pada coach, ambillah peluang ini untuk setidak-tidaknya mencuri beberapa teknik dan taktikal dalam permainan rugby, dan supaya rugby Sekolah Menengah King Edward VII ini akan kekal sebagai permainan utama sekolah dan juga kekal sebagai etos Sekolah Menengah King Edward VII yang umurnya hampir 150 tahun. Magnis Nominis Umbra, Tigers roar, roar, roar. Terima kasih kepada Jerry Tuai, pemain rugby international antarabangsa yang sudi datang ke SMK King Edward VII. Semoga dengan kehadiran beliau meningkatkan lagi motivasi, semangat dan azam untuk perjuangan pasukan rugby King Edward VII untuk mencapai kejayaan yang sentiasa cemerlang di masa akan datang. Terima kasih Jerry Tuai. Selamat datang ke Malaysia dan semoga murid-murid ataupun young Tigers akan sentiasa memperolehi kejayaan di masa akan datang. Jerry Tuai ini merupakan satu ikon rugby Olimpik dunia, di mana buat masa sekarang ni dia penyertaan di Olimpik dia 3 penyertaan Olimpik. Daripada 3 penyertaan tu dia memperoleh 2 pingat emas dan 1 pingat perak. Pada saya lah untuk menjadi juara, kita nak terapkan kepada pelajar-pelajar kita tu winning mentality. Maksudnya dengan kehadiran Jerry Tuai ni sedikit sebanyak dapat memberikan satu inspirasi kepada anak-anak Tiger kita, terutama pemain rugby sekolah, untuk terus berusaha, dan antara intipati dalam klinik bersama dengan Jerry Tuai ialah bercerita mengenai pengalaman, mengenai gaya hidup, mengenai cara teknik permainan yang terkini yang boleh diterapkan. InsyaAllah satu masa nanti apa yang dikongsikan oleh Jerry Tuai ni kita akan apply dan kita akan guna untuk kelangsungan pasukan rugby kita di masa akan datang. Harapan saya untuk tahun ini
terutama di peringkat yang paling tertinggi, iaitu selain daripada MSSM, kita ada Super School Rugby Academy, dan kita meletakkan harapan supaya pasukan rugby sekolah ditempatkan dalam 4 pasukan terbaik dalam kategori akademi. Okey, yang untuk MSSM, sudah tentunya kita ingin mencapai kejayaan mendapat Johan Cup, di mana pada tahun ini bawah 18 tahun kita akan menjadi tuan rumah di Ipoh nanti, dan insyaAllah kita doakan agar pasukan kita mendapat pasukan Perak bawah 18 tahun mendapat Johan Malaysia. I'm Umar Raif, reporting from SMK King Edward 7. Today we are honored to speak with Mr. Jerry Tuai, a two-time Olympic gold medalist and one of the most respected names in international rugby sevens. Mr. Jerry, thank you for taking the time to speak with us today. Okay, so now we just go straight to question number 1. You achieved the success at the highest level of rugby. What does it mean to you to be here today, sharing your experience with students in a school environment like this? Yeah, so for me, I believe whatever you've accumulated through your knowledge, not just in sport but academic-wise, it does not always belong to you or your people. For me, all my experience does not belong to me or only the people of Fiji, but everyone who loves rugby. That's why I'm here. I want to share my knowledge so everyone can have that knowledge and play this game at another level. Okay, now we go to question number 2. Behind every achievement that you have achieved, there is a discipline and sacrifice. What is one habit or mindset that play the biggest role in shaping your journey as a professional athlete? So for me, one most important thing that I have this mentally is humility, because most of us achieve a lot of things. We can achieve a lot of things in rugby, in academically wise, but if you don't have that humility and humbleness in your heart, you won't learn more. So for me, whatever I've achieved, I'm still learning. I still want to learn. Humility is one thing that you must have to go along. I see. Now go to question number 3. Many young people struggle with fear of failure and pressure to succeed. From your experience, how should students deal with setback and stay mentally strong? Yeah, so for me, I'm gonna just speak on myself, because as once a student too, I've been dropped in teams. I've failed a lot of times. I've lose big games, Olympic. I just lost the 2024 final in France in the last Olympic. World Series, World Cup. I've lost World Cup, Commonwealth Games as a captain, as a leader. So now you can see a lot of press on me, like failure. That's failure, but it does not define me. It's a team sport. So failure, you have to bring failure closer to you, so you can know the pain of failure have to be your stepstone to achieve more things, to achieve success. You can go again. You can go again. And you still have the breath of life in you, you can still go again. So failure is part of the journey. You have to accept it so you can move on. Now we go to the final question, sir. Finally, what message would you like to leave with students who are still discovering their path in life? Yes, go for it. Go for it. If it comes from your heart, it comes from God. So go for it. Try it. If it's not good for you, then move on from it. Always learn. Always adapt from things you do. If it's not good for you, as I said, go out from it. Try another thing. Try again. Fail and try again. Fail again. Try again. Keep on going. Because in sports, we have a limited time. Especially in academic wise, we are still human. One day we'll all pass away. But regret is painful. More painful than fail. So when you fail, try again, fail again, try again, fail again, try again until you reach. Okay, thank you so much, sir.